يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجيجاغو oburni daha tagaka honoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feñjay ɓattake bindaɗo nasande jeegom seeto hitande ujunaɗe nogas e tati ɓattakuji men ko fate andude annabaɓe men en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu godangal men o duniya en beltinima en jetti en jaari anduɓe men andinɓe no diine l'islam belɗo mo gonɗen e dow mum khalifaɓe men aada tambiniɓe men pine men e coñce men ha mbasɗen funtede nde tawno neɗɗo sa yeebima coñce ma a yeebima pine ma sa nangtima pine janane hay diine ma ñiɓata e ma tawno sa ƴeewi taaridi ma ndi a ƴeewi pine ma ɗe a ƴeewi gurdam maɗam ko ɗum woni needima dusma wallodirma e diine ma beele mbawa wasde funtede musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede min garti hande jokkande en tarihaji meɗen taw ko tariha meɗen galle baba adama eɗen jaada e musidɗo men ceerno Khalil Abdoullahi Sy taw dande welne nde ne duusa en ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga kaldo e mono henna ko musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr gorko mo Ndulmaji Dembe Funeɓe ha fayenma wudduru tiggere kala haade min yettade musidɗo men ceerno Khalil Abdoullahi Sy gorko mo Soringo eɗen kaala e docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum e leɗɗe ɗe Allah funni ha faami hen ko heewi waɗi wittoji mum yogay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ha andi ɗeɗo henna leɗɗe e ɗiɗo henna ñabbuji ene mbawi safrodirde ko wayno kiis fibron nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala diabète tension hernie estomac ɗojjo duumigo koyɗe musoje koye musoje keeceji musoje donkuɗo ɓesnude taw kadi ganduɗa ko cimmiɗo ha simme naate ƴiƴam muɗuma paali chronique kala foode docteur Djibiso ne safra guila e gorago ha e gueɗe goɗɗe kala sa yiiɗi hebde on docteur Djibiso kiidiranajo taweteɗo hande to Dakar lamorgo leydi Sénégal to wiyete Kirmassar waɗɗani Auchan saari ha to are juma o sa jippima ɗon ma taw ɗon docteur Djibiso poɗɗo yaade ko ɓoyata toon to Nouakchott mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 notatoma ko docteur Djibiso musidɓe tedduɓe jewte men tarihaji annabaɓe en garti yewtidde musidɗo men ceerno Khalil Abdoullahi Sy ceerno Khalil Abdoullahi Sy bisimilla maɗa aɗa e jayde men Weltare TV yewtere men buuɗal yurmede min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama min mbima assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Sy bisimilla maɗa
توريت الإنجيل زبور المتى قرآن دوام قرآن يا فما آدم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ceerno Abdoulaye Sarr mi salminima mi weltanimama no feewi mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo Allah waɗ ema nden ka muɗum an e ɓesguma e ɓesguji julɓe kala. En jetti Allah, Allah kadi moƴƴani en e nder moƴƴereji makko ɗi o moƴƴante jeyaɓe e Allah makko kala sa'a walla kala ñande. Allah artiri en ɗo e jokkude yewtere men nde gownoɗon yewtude e ñande kala tugginde lewru konko dari faade joni. En calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e salminandu he jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. En ñaguima Allah nde Allah junnata balɗe moƴƴina battene. En ñaguima Allah nde Allah hokkataɓe sagoji mabɓe. En ñaguima Allah nde Allah moƴƴantaɓe aduna ha e lahara. Caggal ɗum taɓoɗen seeɗa payen galle ceerno men giɗo men sehil men mo ganduɗa kadi ko faaro meɗen gonɗo sababu kadi dañƴe men seeɗe e gandal nde wonde Allah subhanahu wa ta'ala o wi on dokkaka e gandal taw ko gimmigal to Allah ngal so wona seeɗa ko seeɗa dañƴon hen. Gandal aduniyankeyal fof sa rendini ɗum ko cette siiwa to Allah adda e aduna he. Seeɗa noon on ɗon mo pecciɗen hen caggal Allah e nelaɗo mum Allah subhanahu wa ta'ala rewni koye jungo makko kanko oɗo jiyaɗo Allah kulɗo Allah dewowo Allah dewnowo Allah. Alhamdulillah ɗo makko ɗon jiimi suka hay sinno ko duuɓi 5 yarata hay salatu a juulaɗe jama. Ceerno Abdoulaye Sarr wawde rewnude Allah sa wonde makko saɗa wela saɗa metta a rewat Allah. Kanko heewi wiide sa wondi e makko sa rewata Allah on mbawa wondude. Eyyi geɗɗit tan rew Allah janggu hay sa ligganaki ɗum rew Allah janggu. Rewde Allah nde ko ɗum neɗɗo tagira saɗa wela saɗa metta sa wonde makko a rewat Allah. Jangude nde ko on ɗon jikki jinnaɓe ma gaddirma ɗon sa arti yo woni ko gartirɗa ɗe gueɗe ɗiɗi omo hirjina ɗum e almudo. ɗum waɗi so tawi a jasani sa woni ɗon wodat ko dañƴa yo Allah junnu gurdam makko. Alhaji Ceerno Mahmoudou Belli Baye ko noon o wiyete. En duwanima ceerno en duwanima ɓesgu makko en nanni hen dendagal ɓesguji julɓe kala. Caggal ɗum Ceerno Abdoulaye Sarr mi salminima mi duwanimama ko gownoma mi duwanade an e ɓesgu ma mi artirema konngol e on ɗon saaha gadda namdal ma ciftinani to jaranɗen e on ɗon saaha jokken golle Seydi Sarr. Ceerno Khalidoullahi Sy Alhaji Ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ko duwaniɗamo koye mbi amina ya rabbi. Kadi darde makko nde cifiɗande ko darde yonde nde tawno neɗɗo sa wonde neɗɗo rewnu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗum woni gonga ko suka mawnata maho e dewal Allah o yooɗa e Allah so mawni kadi o yooɗa e jeese yimɓe ko duwiɗa ko e mbi amina ya rabbi. Kala kada hula e aduna hulmo juulata hulmo rewata Allah tawno ala ko horoto wadde sabu dewowo Allah tigi rigui wonno dewal Allah natirta e maɗa wonko ɓernde ma wawa wadde. ɗum waɗi Abdourahmane Kane heewide kala saha kala kada hul yeeso ngo salligintako mo juulata salligintako rento tawno way kono daaba mo nehɗa ala confiance. Yo Allah yed men dewal Allah timmugal juulu ha tenti noon baniraɓe rewɓe oɗon e barmeji e so waktu yoni acce juule. Neɗɗo kala ko jaggi kala ko wawi jaggude so waktu yoni juul ɗum woni gonga. Juul no ɓiye juul no ɓiye juulu ngu fukkatako so wona mayde hay sadale leesuma hôpital juuluma fukkatako so wona maayi hay sa wawa wahlitade a jultat ɓernde ɗo gonɗa ɗo. Eɗen gandi biyaɗo dani hen ko hunde mawde
yo Allah yeɗen moƴƴere. En calmini dendagal khalifaɓe diine kala duɗe men duɗe qur'anil karim kala calminama ɓe beltanama sernaɓe jangguinoɓe jamma ñala ɓe ngala salaire ɓe meeɗa seppude ɓe meeɗa barde boli ɓe meeɗa weddodirede kaaƴe ɓe meeɗa weddodirede garnatuji tenaɓe jooɗi aɓe kimmirani ɓamtare leydi yo Allah yoɓɓe moƴƴere. ceerno Khalid Abdoullahi Sy baniraɓe rewɓe e musidɓe worɓe kala hettotoɓe yewtere nde ene belti no fewi kono en jiiɗa limtude hay inde wotere so eɗen gandi won pelle pelle rewɓe kewɗe eɗen gandi kadi won pelle pelle worɓe kewɗe ene ketto eɗen keeɓa ɓattakuji mabɓe eɗen keeɓa kadi ɓattakuji mabɓe iwde kadi e woɗɓe anduɓe tonggode men aɓe ndewna hen messuji mabɓe gam yettinde calminali. Alhamdulillah min beltini on ononne amin tini on kono noon en jiiɗa rewde inde hay goto tawno sa limti tan joni joni gacca kadi yiɓɓe ma wooda ko kewi ɗum noon en calmini foof e kuuɓal ɗo gonɗon en gonirɗon foof. ceerno Khalidou sukaɓe qabila to battidi caggal nde ɓe keewi haɓe keewi teni kala ko mbaɗa sowona goofi. ceerno Khalid ɗon ɗacciro nden bisimilla maɗa. eyyi Seydi Sar ko kalɗa o ko gonga ko ɗo ɗaccirnoɗen mi weltima eko ciftinɗami ko a jarama sukaɓe oɗo jasɗo biyeteɗo qabila barɗo musidɗo mum o ɓesni ha heewi ɓesgu makko so rima e aduna he kono kala ko yalti e makko ko bonnowo wonata rewani Allah waɗata tan ko gueɗe bonɗe ɗe ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ɗum. Seydi Sar joni noon ɓesgu makko heewi e aduna he ɓesgu makko heewi e aduna he ɓesgu makko heewi e aduna he ɓesgu makko yeehi ha yetti annabi Nuhu ko lombi hakkunde baba Adama e annabi Nuhu ko eɗen gandi wonko lombi ɗon wona ko lombi ɗon ko pop ɓesgu makko ene heddodi hen ina yaada hen caggal ɗum ko e laana annabi Nuhu nde Allah subhanahu wa ta'ala yamiri annabi Nuhu yo fewnu laana taw hankkadin annabi Nuhu kala nde Allah yiɗi halkude yimɓe makko o wiya yaafo yimɓamɓe ɓe ganda ko ɓe mbatta ko ha woni duuɓi 900 e duuɓi 50 omo waajo ɓeɗo yimɓe eɓe cali nande kanko annabi Nuhu ko caggal ɗum Allah andinimo kanko annabi Nuhu o wi ehema Nuhu jogorani gonɗinde e yimɓe ma ɓe so wona mennoɗo gonɗinde kala gonɗinnoɗo bisimilla on kam gonɗini kala mo gonɗinani hankkati ɗo ha aduna gasa wonta gonɗinde eyyi joni noon ko nden annabi Nuhu kañumne felliti ñagade Allah o wi jomam hankkadi woto ɗaccan kefeero e nder aduna galle mo ene jippe hankkadin kamɓe foof halku galleji mabɓe e on ɗon saaha Allah subhanahu wa ta'ala e yamirore makko o wi bisimilla Nuhu joni sehlana amin jimaɗo cehraɗo e nder hen kadi amin ndenma on sehilana ha raɓɓiɗe tan on sehilana nde on sehilana Allah wi kala jolɗo e laana he ko daɗi kala mo jolani laana he koko yoloto heddoto ko e ndiyam kan ɗon laana noon jolɓe hen ɓe goni daɗɓe ɓe ene jeeya hen ɓiɓɓe makko kanko annabi Nuhu hay sinno wona kamɓe foof tatoɓe kam joli e kanko e woɗɓe ɓaade wona ɗissa makko kalten e hoddiro Allah kamɓe ɓiɓɓe ɗaabila ɓe hay goto e mabɓe jolani e kaɗo laana wadde kamɓe foof ɓe gasi koye ilam annabi Nuhu mbiyeteɗam ɗufan ndeɗam ari nde kamɓe fof ko ɗon ɓe keddi wadde kala ko yaltuno e ɗaabila ko ɗo haaɗi koye saaha annabi Nuhu baba Adama ɗimmo ko ɗo henna haaɗi eyyi heddi ko yalti e Shiisu ko on woni ɓi baba Adama mo ganduɗa ko kodda ko on woni ɓi baba Adama mo ganduɗa hande o ko heewi e ɓesgu baba Adama ko e makko yalti enen foof ko e makko jaltuɗen ko e makko lasli
annabago yalti kala mo jiiɗan woni annabi hande gila tan nde baba adam ɓenni kala gonɗo annabi ko e gengol makko yalti kanko oɗo siisu wadde noon Babila ko jasɗo kono kam ko jibinno fof ko yalte makko gasi guilay saaha annabi Nuhu ko heddi ko miñi ko kodda mabɓe mo ganduɗa wiyete ko siisu ko on koye on yalti ɗum noon Sar Abdoulaye Sarr konngol arti e ma jokken golle ceerno Khalidou a jarama est ce que aduna ɗum ɗo foof de ko ha janggen hen gurdam men mboɗo hesɗitina tan nodda erago e heymon musidɓe tedduɓe hettotoɓe aɗa jogui awdi aɗa yiɗi awdi ndi ƴeew leydi moƴƴiri gawa hen e heyma leydi moƴƴiri so tawi annina yiɗi funnude ko moƴƴi ƴeew joguiɗo awdi moƴƴi awa e maɗa ƴeew gorko joguiɗo awdi moƴƴi saabu gorko jogui ko awdi awata koye debbo fuɗa jibina ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo debbo moƴƴo jencinoyo ko moƴƴi jibina ɓiɗɗo gorko moƴƴo jencinoyo ko moƴƴi kaɓoɗen jibinande bonde ullo e wuuro bonno wuuro ko guyka tan ko simmade simme bonɗo tan ko dukoli tan ko kareli tan ɗo yeehi fof addantama jaam so wone galle ma kene ñirɓini yeeso a suusa ɗum hay goto suusa ɗum ɓen sukaɓe nana e galleji he tinnoɗen ƴeewen to gawaten ɗo aweteɗen kadi yo ƴeew awdi moƴƴiri ndi beele rendo ngo labta ceerno Khalid Abdoulaye Sy kawis mo jiituɗa yumma e baaba tan joɓoɗa fittandu mum teni kadi ko ɗon tan baaba Adama fuɗɗi yañon en ɗon ceerno Khalid eyyi Seydi Sarr mi weltima no feewi e namdal ma eyyi ko kawis ene hawni neɗɗo jimde emo jiide yumma e baaba waɗa ko kawis ene hawni to adana to ɓayde kewi guila e baaba Adama mo ganduɗa ko kañum woni fuɗɗode neɗɗo nattat hawnade caggal makko kadi hay sinno hawnima rabɓiɗat kawis o so hawnima ko mintaji seeɗa natta hawnade to jiiɗa ɗum fof sa durni mijo ton joni ceerta e kawis nde won noon baba Adama ko on woni fuɗɗode neɗɗo on woni biyeteɗo fuɗɗi neɗɗagu wadde noon ko on jogori jibinde kala moƴƴo ko on jogori jibinde kala cuɓaɗo kala ko ene yeeɓe to banggue yimɓe kala kene farnere to banggue yimɓe ko e makko foti yaltude kanko woni baaba foof andi noon toon so tawi ko dañanoma koko moƴƴi tan yaltat toon eyyi kono kala ko jiiɗa e aduna kadi alay saago waɗa asakal kala ko jiiɗa e aduna alay saago waɗa asakal ayi baba Adama so asakal yaltani makko ene wawi gueɗe kewɗe mbasa wonoyde Allah subhanahu wa taala ko tagɗo aljanna o tagui jeyga alay saago gueɗel hen fof heeɓa gueɗal muɗum alay saago ɓeɗo cata bilta ɓe kucca aljanna ɗega cata bilta kucca jeygol Sar Abdoulaye Sarr waɗa toon jahannoɗen joni noon Adama dañi ɓeɗo ɓiɓɓe ɗiɗo ko jarabuya mawɗo wonandemo wiyede ɓiye wari ɓiye goɗɗo ɗum ko jarabuya mawɗo ay ko ɗum waɗi sababu Allah subhanahu wa taala o wi kala barɗo o farli e bani Israila en kala barɗo fittaɗo ene way fittano wotour tan de ene wayno a wari aduna o foof ene gonɗi kadi ene faamo fittano wotour tan sa waɗi ɗum e aduna elle a wari aduna o foof sibi sa ƴeewi joni aduna o foof ko neɗɗo goto jibin ɗum yalti koye baba Adama wadde sa wari fittandu a wari aduna o foof sibi fittandu ndu ne wawi jibinde fodde aduna ko ɗum woni haala ka kala gonɗo sababu ha fittano wuuri ene wayno o wuurni aduna o foof fittano jogonnoɗo waɗede e hoddiro Allah e bawɗe mum o waɗi peeje makko ha fittandu hayti waɗede ko wona ɗum ko Sar Abdoulaye Sarr so neɗɗo wari o tawi o warte Allah wi ko e ɗum dañeten keddagol gurdam eyyi neɗɗo wari warte
o wari wartama janngo so goɗɗo ari o andi so wari ko barteteɗo o hayti warde gasi ɗum woni nguuren ɗum woni nguuren ɗum ko yamirore Allah so ɗum ɓenni so neɗɗo war o tinani o yaltina eddiya ɗum fof ne hulɓina yimɓe nden to tigui rigui ɓeydo rentade sabu so wiyama tan so tinani hay batte e on noon sa neɗɗo wawi wasde rentade kono so wiyama sa wari sa tinani dotta iddiya hen saaha neɗɗo wawi wiide holno neɗɗo wardata neɗɗo taw tinani ene wona sa toɓɓi kullel aɗa fella ɗum a tinani neɗɗo ne ara a weddima kural hawre neɗɗo o felti hakkude ma e kullel ngel kural ngal yanema ko an a tinani walla ko dow lekki gonɗa aɗa soppa jambere soli yane neɗɗo a teyani walla a ƴetti ko hoyi ko ganda ɗum ɗo kam warata neɗɗo a weddima e neɗɗo saabi dendiragal e fijirde oɗon badda gajade ndeke ko saate makko wonno oma yi ɗum ɗo a teyani ɗum ɗo fof so heftima neɗɗo o waɗa iddiya ko temedere ngeloba iddiya ko temedere ngeloba waɗete eyyi temedere ngeloba eɗen gandi wona seeɗa eyyi adi yaltinede iddiya noon ko abdoullahi ko bamum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on dañino sa'a ko jogornoɗo hirsede e on noon saaha o sottira guilo temedere joni holno sottira guilo temedere ɗi wona ɗum ɗo noon woni ko jahannoɗen Seydou Sarr eyyi kono noon haala waɗi ko caltirɗe Seydou Sarr konngol artema welnata yewtere ko wadde cate e kala saaha catal balle seeɗa ha yimɓe ɓuura wawde famde holko yimɓeɓe goni e dow muɗum dokken gurdam moni kala saabu kala mo dokkuɗa gurdam a wurni aduna o kala mo kaɗɗa gurdam jeeɓiɗa fittande mum a wari aduna o kala yo Allah rokku en jaam ɓeydana men suduro renan men pittali meɗen ceerno Khalid Abdoulaye Sy gartaten koye galle Baba Adama caggal mayde joli hol hankkadi ni Baba Adama enene Hawwa no ɓe mbaɗi. eyyi Seydou Sarr mi salminima lawol gongol eyyi ko noon en gartade Baba Adama mbiɗa nden noon o laaɓama Qabila wari Habila joni holno waɗi kanko e yummen Hawwa kanko Baba Adama nden oɗo Qabila wari Habila Baba Adama ndeysan woni tan koye woyde o natti fewnitade haydara o wawa wadde haydara omo horsinno oɗo ɓiɗɗo wiyama ko lebbi jeegom wiyama ala ko hitande o jooɗi komo waya tan sa'a foof komo sammina gonɗi omo siftoro oɗo ɓiɗɗo kanko Baba Adama yummen Hawwa nde tini tan oɗo ɓiyum oɗo warama kanko o woni e wullude Baba Adama ne waya kono ko seesa o yirta samminta tan ko gonɗi ene suni kono yummen Hawwa woni koye wullude ene luuka ko ɗum waɗi sababu hande o so tawi mayde waɗi rewɓe ɓe gonata tan koye wullude fuɗɗi ko yummen Hawwa wona joni fuɗɗima ko ɓooyi ko yummen Hawwa fuɗɗi nde Habila maayi o tini Habila maayi o woni koye wullude kanko yummen Hawwa omo waya Baba Adama noon ne waya kono noon samminta tan ko gonɗi ene hebbina suno e nder hoore muɗum ko ni ɓe goniri ha wonoye dumunno caggal ɗum kamɓe ɓeeɗo ɓe doni ɓinguel mabɓe e ɓe doni jawdi ndi e on ɗon saaha Baba Adama jokki e sunare muɗum sunare nde ɓooyi e makko kanko Baba Adama wiyama ko hitande wiyama ala kono noon ko hitande ɓuuri sellude hitande ɓuuri sellude wiyama Baba Adama jooɗima fodde hitande o jalani nde Habila wari Qabila Baba Adama jooɗima fodde hitande hay goto nanani jaleɗe makko o jalata
caggal ɗum wona ɗon tan haaɗi baba adama nde ɓiɓɓe makko biyeteɗo qabila wari habila o jaɓata yettade yummen Hawwa ɗe gueɗe fof o watta o jalata o yettata ko yummen Hawwa kanko so jammari o lelo tan bande makko o deeƴa so weeti o ummo o yaha haaju makko omo wonde sunare makko o jooɗima hitande o jalata kanko baba adama o jooɗima hitande o jaɓata rendude e yummen nene men Hawwa Sar Abdoulaye Sar aɗa andi ɗum woni sunare de eyyi wadde noon sunare maygol ɓii ko biyeteɗo Habila jaddimo no fewi joni noon caggal joɗade mo hitande o jalani e joɗade mo hitande o yettaki yummen Hawwa Allah subhanahu wa ta'ala noddimo Sar Abdoulaye Sar Allah noddimo ɗo Allah noddimo ɗo ko ɗon gattiranmi ma konngol Seydi Sar e on noon saaha gadda namdal gongal jokken yurmini mi hamni ene metti hande ma are galle tan tawa baba galle ne jooɗi taw koko suni tan haaɗe ɓe mayita ngam ɓesgu muɗum ngam caɗele keftiɗe galle mum gila e rewɓe ha e sukaɓe nan tan jooɗi ala ko heddiri so wona larki ɓoli saaha miijo haɓɓude bagage mum yaltude galle walla ni saaha hankkadi ancani hay wonde oɗo galle saaha gara e galle tawa nene ne jooɗi ne naji ne ande nguɗo ɓesgu ene jogui sunnu tan ha heeɓi dow ene woyi tan ha guete ɓuuti ne yeehi kanŋe mum ne waɗi foof beele ngu ɓesgu daro e leydi feewa ɗum fof koye aduna jeeya koye aduna woni yo Allah ittanen ɗeɗo henna caɗele addana en jaam ceerno Haly Abdoulaye Sy ko ɗon tan jokkirten ɗo Allah ewni baba adama wahyinimo ko ɗon jokkanta en ceerno Halidou eyyi Seydou Sar mi weltima e namdal ma mbiɗa nde Allah noddimo nde holko Allah wimo kanko baba adama eyyi Allah daarimo Allah yimo o jooɗimo fodde hitande o jalata omo wonde sunnu Allah yimo fodde hitande o yettata ko yummen Hawwa Allah noddimo e wahyu Allah wimo adama ɗiɗo bojji holnde gasata ɗiɗo bojji holnde ɗi gasata adama ngoɗo sunno holnde ngo gasata holnde ngoɗo sunno gasata ɗaccu sunare ma nde goppa bojji ma ɗi min joome mboɗo fayi hokkudema mboɗo fayi lomtinandema ɓiɗɗo goɗɗo ay oɗo ɓiɗɗo jarudamo accu sunare ma nde mboɗo fayi lomtinandema ɓiɗɗo goɗɗo mo ganduɗa wonata ko ɓiɗɗo gonɗuɗo wona ɓiɗɗo annabi ami addane ɓiɗɗo mo ganduɗa o wonata ko ɓiɗɗo gonɗuɗo gongante kalaw gonga ñawow gonga kadi ko annabi o wonata mami addane on ɓiɗɗo mo jaareɗa o ko moƴƴo mo jaareɗa o ko moƴƴo ko gongante kono mami lomtinane ɓurɗo on wonde gongante mami lomtinane ɓurɗo on wonde annabi kadi mo lomtinanto mami o mami wat kala annabi jogorɗo aroyde ko e makko yaltata eyyi mo jogormi lomtinandema o mami wat kala annabi jogorɗo aroyde ko e makko yaltata kanko oɗo mo jogormi addandema tuggi tan o saaha mo gonɗen ha aduna gasa kala annabi biyeteɗo annabi ko e makko jogori yaltoyde mi waɗanima ɗum adama ɗum ɗo kay ma taw foti ittude sunno ma hankkadin annene woppu ko cuniɗa ko artir hakkille ma mami waɗani ko mbimi ɗo ko mami addana ɓiɗɗo mo aɗa yejjitira oɗo jaaɗo mami addana ɓiɗɗo mo aɗa yejjitira oɗo jaaɗo ayi ha joni enen so tawi neɗɗo mayrama sunarde heewi eɗen kewi wiide Allah yo Allah lomtin Allah no addandema ko aɗa yejjitira oɗo yo Allah addana mo aɗa yejjitira mo nani eyyi kanko ne Allah subhanahu wa ta'ala wimo noon kanko baba adama mami addane mo aɗa yejjitira oɗo mo neldunumani wona min tottunumama bisimilla o yeehi artin hakkille ma mami totte mo ganduɗa so tawi o ari ma yejjitni a meeɗi sunade mo ganduɗa ko e mum jaltinanmi dendagal
lasli annabagu kala jogoɗo wonoyde annabi ko e makko jaltinanmi a faami eyyi ɗum noon Seydou Sarr konngol arti e maɗa jokken golle. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy Mouhamadou Ibrahima Sow o wi guiloɓami heeɗade tarih baba adama ko kalde baba adama yoga e jikkuji sa ƴeewi hande e nder meɗen enen pulagu sa ƴeewi guittiren koye baba adama ha laaɓi ha wi ceer saabu ɗo joni enen so neɗɗo ruttorama taw ko ɓiɗɗo moƴƴo walla hayso ko wawi wonde foof mbiyeten koye Allah lomtin tene lomtina kadi ko moƴƴi yo Allah lomtin ko moƴƴi nde tawno Allah kadi lomtina ceerno Khalid woni sunare kono kadi Allah lomtini mimo oɗo ɓiɗɗo mo Allah haalima lomtinmo ceerno Khalid holi oɗo henno ɓiɗɗo e oɗo ɓiɗɗo holno ardi haalan amen ɗon no way ceerno Khalid. eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol a jarama eyyi mbiɗa holno Allah rokkirimo on wadde ɓayde Allah wima addanma holno on ardi mbete on ari eyyi Seydi Sarr mi salminima Allah subahanahu wa taala wima addanmo ɓiɗɗo mo omo yejjitira oɗo haabila baraɗo Allah subahanahu wa taala wi mane noon mami haalane maale wonde mami totte on kadi ko mbimi ko noon wonirta mami tottamo kono wona ko ɓiɓɓe ɗiɗo kewɗa dañde kala reedu kanko noon o arat o ɓittodirtaki ko kanko goto jibinte eyyi hayso wona joni wattu hakkille aɗa andi adama ene jibina joni noon adama gasnani jibinde taw kono Allah wi mo dokkanmami o so aroyi ko kanko goto arata o ɓittodirtaki e reedu o ardata e funere ko kanko goto arata joni noon so adama jibini ɗiɗo yo andu wona ɓen so gasni kadi o jippini reedu wondu woni ɗiɗo yo andu wona ɓen kala ñande o jibinoyi ɓiɗɗo ari woni goto en woni gorko wadde yo fam ko oɗo ɗum woni mande nde joni noon adama e Hawwa ɓe jokki eɓe jibina ha nde Allah waɗi kanko oɗo ɓiɗɗo o feeñoyi ko kanko goto te kadi ɓe jibinanno kala reedu ko ɓiɓɓe ɗiɗo kanko oɗo o feeñi joni o ari ko goto o wondani hay goto adama noon andi ko oɗo wadde Allah subhanahu wa taala wi adama mo dokkanmami mo mbimami o so tawi ari aɗa wawi yejitto oto fodde ko cinɗa e makko o arata ko goto kono sa jibinimo innirmo siisu siisu noon wona arab wona ɗemgal arab nden ɗon inde wona ɗemgal arab kadi hewɓe ne namdotono baba adama hol ɗemgal ngal o haalata eyyi ko ɓuuri jaalade e defte kam bindi ko baba adama haalanno ko ɗemgal biyetengal suryan sarayaniya eyyi enen mbiyen suryan ko ngal ɗo ɗemgal o haalanno joni noon siisu oɗo wona arab koye ɗemgal suryan siisu ene firte e arab arabeɓe firti ɗum taw koye ɗemgal arab ko Abdoullahi wadde Sar Abdoullahi Sar oɗo siisu ko tokara maɗa sidi kanko o wiyete ko Abdoullahi to banggue arab loga arab so tawi noon ko ɗemgal suryan siisu wadde an so tawi ko suryan naɓe jaaɗa haaloɓe suryan an Sar Abdoullahi Sar sa yeehi toon soɓe nodduma ko siisu ɓe noddirtuma sidi Abdoullahi e arab o kamɓe ɓe noddirta ɗum ko siisu eɗen gandi enen pulaar no mbiyeten Abdoullahi wona Abdoullahi firti ko maccuɗo Allah so tawi koye ɗemgal men noddirten Abdoullahi ko maccuɗo Allah mbiyeten e ko ɗum Abdoullahi firata maccuɗo Allah e ɗum Abdoullahi firata joni noon so tawi koye ɗemgal suryan wiyata ko siisu ɗemgal gongal jogo kadi no firtiri ɗemgal gongal jogo kadi no firtiri yo wadde baba adama ene jentili o haalanno ko suryan
ko suryan o ɓurno wawde haalde ɗum ɓuuri heewde e defte he ari hen noon habaruji kewɗi wiyama nde wonno aljanna o haalata ko arab nde o tellina omo waɗi gofol ngol ɗemgal ngal hefta o watti haalde suryan o jooɗi leydi fodde duuɓi 600 ko nden o yaafa gofol makko ngol nde wiya yo ya makka o arti ɗemgal ngal artira e makko woni arab ngal ayi wiyama kadi baba adama o haali ɗemɗe tati ɗe o haali arab o haali abrani o haali suryan wiyama ala baba adama o haalanno ko ɗemgal ene wiye adamiyu ko ɗemgal makko ngal o heerodi kanko baba adama konnguli kewɗi gaari hen kono defte kewɗe ɓuuri joofade ko ngalɗo ɗemgal biyetegal suryan ko ngalɗo baba adama ɓuuri hutorade e gurdam muɗum wadde siisu koye ɗemgal arab suryan jaafoɗon ɗum noon sar Abdoulaye Sarr konngol arti e maɗa ɗo henna yimɓe hewɓe ne kewi wadde men ɓatakuji ene namdo baba adama hol ɗemgal ngal haalanno eɗen gandi suryan baba adama ko ɗum haalanno kono defte kewɗe gaari hankkadine en pamat tan nde tawno hunde ko ɓooyde moni kala yo jaggu tan ɗo deftere nde jangguiɗe ko ɗon tan ceerno Khady Abdoulaye Sy siisu ko tokaram mbiyetemi ko siisu ɗum noon gadde goro ɓayde mbiyetemi ko siisu en dañiɗo inde mbiyeten ko siisu hankkadine ceerno Khady Abdoulaye Sy Allah ne jogori lomtinandemo ɓiɗɗo moƴƴo biyeteɗo siisu ngam oɗo henna ɓiɗɗo moƴƴo biyeteɗo haabila baraɗo Allah ene weltina neɗɗo muñƴo kewɗo muñal Allah ne laaramo fodde hitande omo suni beele Allah ittanamo sunu o addanamo ɓiɗɗo mo annabagal jogori yaltoyde e dow mum taw kadi koye nder windere he kala ceerno Khalidou caggal oɗo henna ko tokaram jokkan men no siisu arti ay Sara aha oɗo ko tokar ma oɗo kay ko tokar ma tigui aha siisu ɓi adama mo ganduɗa ko e makko annabaɓe fof jaltoyi eyyi oɗo ko joom gueɗal tigui kadi ko tokarma kadi a dañiɗo ene kadi gueɗal annene ɗum noon a weltinirama ɗo annene Seydi Sarr eyyi ko ni wadde noon Allah subhanahu wa taala wi sa jibinimo innirmo siisu eyyi joni noon kanko ko goto e reedu nene makko nde o jibinte nene makko jibdinanimo e goɗɗo caggal noon kala ko menno jibinde deedi 9 walla deedi 19 gadiɗi ɗi yummen hawa jibinta tan ko funeɓe kono nde siisu ari Allah subhanahu wa taala addanimo ko ene woni goto sababu o noon ko siisu jogori ronde annore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wonde e baba adama nde eɗen mbinde baba adama jipporo aljanna ko nden annore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nanna e makko o jippodi hen ko jogoɗo jibinoyde mo ganduɗa ene ƴetta nden ɗon annore kadi egga e on faya goɗɗo ha yettoyo to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam